Bileksen oldu bir yere bir koyacağız. Damir'de uçtu büro oldu. Yine güç getir lan ya! Hadi böyle! Park böyle! Park olsun! Ya sırmak! Baka nereye geldi? Ya korul dolup geldi. Yok sırmak! Gitler! Enen ilk sormasında uçağı tutkanlar. Haydi enen! Olsun alacak, kol güreştirelekler. Assalamu alaikum, hurmatly dostlar, jamanızlarni bugungi bayramingizlar bilan chin dildan qutluymiz. Aldırdan özünüzün bayramlarına kol çarpmasınızlar oldu. Bugün bir yaxshi niyet tilek bilan bardığımız şu Gulcho ayına birge o'tiramiz. Xudoyning buyrug'isiz qilmasqanim beli sinmaydi deydi. Tag'ir yaxshi buyruq, yaxshi niyet, yaxshi tileklar bilan shu yerda barimiz yaxshi samoat ustida turamiz. Aldırdan bugün şu yerde yaxshi niyet bo'lganligiga aylanishdi. Bugungi kechamizni salto turda ochib berish uchun Alay rayonining qazisi imamı Tilay Damullaga mikrofon sunalım. Anıqdan biz Aqpata bilan yaxshi niyet tileklar bilan boshlab olamiz. Hurmatlı 92-жылғы туылған şu ulan molдар, barыңızlara масару, bayramlar bilen. Eң негізгісі бізді şu жоқтан бар болған, жаратқан Аллах Таала ушундай bir жакшы неаматтарга, ушундай бизге өмүр, ушундай рызкы берген Аллах Таалага чексиз мактоолор, жана бардыгыбыздын сүйүктүү болгон пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Bugün özü dağı şu Rabiul Awwal Peygamberimizin tulgan ayının şu aylarında turabız 10'larında. Şunun için Peygamberimize cevap bir salavat ayıp koysak sallallahu aleyke ya Resulullah. Sallallahu aleyke ya Resulullah. Sallallahu aleyke ya Resulullah. Maşallah. Biz neredeyiz? Bugün Atayı Alayırın boyunca 92 yıl ballar çoğulup bir oyun soğuk uyuşturup bu çoğulunun maksatı Rahimsizler şu gözlerden biri-birine olgan meyrimde payda kılın maksatında. Bu yerde sayasat, cebir başka nerse yok. Çınıgı yürekten Allah'ın razı için Alayırın önce 92 yıl ballar toptalıp birinizlerle söyleşip, dostlaşıp, dostluktu bekemlep ынтымақты биримдикти ушу уюштуруу максатында чогулуп отурасыңар. Аллах Таала ошол максатыңыздарга жеткизсин. Бул оюн деген ушундай оюнда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман сүйкүмдүүрөөк болуп көрүнөт деп. Бул спорт шариятта дагы бар. Шарият эгерде бир адам бир ушундай байгени коюп анан кийин уюштуруп ким биринчини алган болсо бул халал. Анан ортодон акча чыгарып алып, не коет, топтоп алып болбойт. Ошондуктан интерес деп коет го. Ошондуктан бул жердеги байгелериңерде ким күчтүүңөр утсун, эң негизгиси кырсыксыз, таза оюн болсун, иля болбосун, судьяларда бардыр. Мен айтарым, бардыңарга ден соолук, күч кубат берсин, күчтүүңөр уткула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ушул эле иш-чараны кийинки мунга тапшырса керек деп ойлойм мен. Ушундай бир жакшы иш-чараларды өтө берсин. Аллах Таала ар бириңердин үй бүлөңөргө тынчтык, амандык берсин. Араңардан Аллах Таала тагыйрине жазып, кадара күнү бүтүп өтүп кеткен балдардын Аллах Таала өз рахматын алсын. Амин. Allahumma Rabbi esrala tasira bitan bil hayr. Jaratkan Allah Taala şu 92-жылғы балдардын өмүрлөрүнө береке, бала чакалары менен рызыктарын кенен кылып, бул дүйнө ахирет дүйнө бактын ата кылган.
узак сапарда салымын кошуп келе албай калгандагы жигиттерибиз болсо керек инилерибиз. Аллах таала ошолордун ишине ийгилик берсин. Каерде жүрөсүн Аллах таала өз панагында сактасын. Бул жерде чогулуп отурган 92-жылкы балдардын Аллах таалам үй бүлөсүнө, рызкысыларына адал рызкылардан берип, кимдин кандай жүрөктөрүндө жакшы ой тилектер болгон болсо ошолорго жетишти Аллах насип кылгын. Оюнуңар кырсыксыз тынч өтсүн, күчтүңөр уткула, баарыңарга Аллах таала ушул дайыма ушундай жакшылык күндөрдө чогулушун насип кылсын. Саллаллаху таала аля хайри Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматка я архамар рахим. Аллаху акбар. Амин. Айтканыңыз келсин. Dabala belgilеп өткөндөй, биздин жакшы ниет тилектерибиз буйруса колдон келишинче ошо элге кызмат кылалы. Кандай бир саясий багытты көздөйбүз. Социалдык иштер болгон болсо ошол жактан да бир аз карайын деген жакшы ниет тилектер бар. Анан ошончо адамдын башын бириктириш негизи кыйын жигиттер. Ошол уюштуруу топтун башында турган мен сөздү Рысбек досубузга берели, мүмкүн болсо кол чаап коштуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, алыс жакындан келген ушу ден соолук баарыңа жакшы оюнду өткөрүп алайлы. Рахмат ушу баарын калбай ушу жерге келип, ушунча топтолуп, ниет кылып аттыр эле мына бүгүн баштап атабыз. Ошо оюндарга ийгилик жигиттер, күчтүңөр уткула. Андыктан бул жака бизде жанагы ар бир оюнга жооптуу жигиттер бар. Ошол дары эле оюндун шартын анан кайсыл тартипте жүрөт, мүмкүн болсо ошол боюнча түшүндүрүп берсе, мен кимге Микиге берейин, келип. Ассаламу алейкум, урматтуу Алайран 1992-жылкы көрөлгөн достор. Биринчиден баарыбызга ден соолук, үйүбүзгө тынччылык, ушул баштап аткан нерсебиз эч кемибесин, учугу түгөнбөсүн, уланып кете берсин достор. Bunun başlanışına sebepkер балдар бар, onu баарыбыз билебиз, көрүп ушундай ошондой демилгелеп койгон достордун аркасынан ушундай аркасында жөн турбай эле биз мына аракет кылган досторго чоң рахмат. Бир дос сүйлөп койду, аркасынан баардык достор коштоп койду. Ушундай достугубуз бекем болуп, мына бүгүн көп досторду тааныбаган достор менен бүгүн таанышып атабыз. Достугубуз бекем болсун, узун болсун. Анан азыр мен мына жерде спорттун бир түрүнөн мага жүктөлгөн эле кол күрөшкө. Кол күрөшкө ар бир айыл өкмөттөн 2ден бала дегенбиз, 2ден бала келип жазылабыз достор, анан кийин оюнду уланта беребиз. Онда мен сөздү кийинки спорттун түрүнөн өткөрө турган досторго берем. Чемпион мүмкүн болсо, ошо биздин жакшы жолду көргөзүп жүргөн Дамбылага бир алакан чыгып бериңиздер. Ушул Дамбыланын үйүндө да тынччылык, аманчылык болсун. Жергибизге ар дайым жакшылыктарда кызмат кылыңыз. Ага сизге бериңиздер алсын, мүмкүн болсо. Кийинки кол күрөш боюнча түшүндүк жигиттер. Ар бир айыл өкмөттөн 2ден өкүл, Меки досубузга кайрыласыздар, ошол боюнча жазылышты. Волейбол боюнча Assalamu alaikum. Sizge volleybol deyen özüçü. Anan koşu tanışkanımızda konuştan jigitler öktön berime tanып жүргөн балдар бар, тааныбаган балдар бар нердечи. Эми ар дайым ушундай жолукканда саламга келип ынтымактуу болуп жүрөйүк жигиттер, Oyundun şartın, anан мүмкүн болсун өзүңү бир катар кыска тааныштырып койсоң деле болот. Тааныбагандар болсо бир катар таанып алса. Мен Алайран күнгөлөк айынан болон дейм айыл өкмөтүнөн. Ушу волейболго азыр мындай неме жок, чектөө жок. Бир айыл өкмөттөн бирден команда деген эмес, мындай 2ден болсо да келе берди. Келсеңер анан тактап. Ооба бөлүнөт болчу. Ana o düşüp belen parmanası olur. İki salla bölüyorsan nereden bölün, anan iki jaka takap keteriz. Kol görüş olur nerede? Kiyinki Miki. Dostlar, mына жерде аркан тартыш боюнча бир доско жүктөлдү эле, ошол дос чото көрүнбөй калды. Анан ошону улантып кое берели деди. Аркан тартыш менен кол күрөш ушул жерде өтөт. Биринчи ошол нерсени бүтүрөбүз, аркан тартыш менен кол күрөштү. Анан футбол, волейболго жер боюнча бөлүнүп кете беребиз.
арқан тартыш, қол күреш ушул жерде болот азыр. Арқан тартышқа ар бир айыл өкмөттөн 5 бала, бирден команда. 5-5-5тен. Бирден команда. Ana voleybolda az bir yerde birden ikiden deyince anca komanda olsa birden öpülgesine her bir komanda anca. Şey olsun. Арқан тартыш боюнча айтылды. Футбол боюнча. Футбол saat 2'den кейін өткен жігіттер. Сіздерден bir нәрсені сұранам. Бүгін мына уюштурууда бардығы ушул жигиттерге баш ийгенден кийин ар бир оюндун тартибине ар бир айтылган ошол бул жактан айтылган сөздөрүмдө макул бололу. Андыктан болчак оюнубузду башлай берели жигиттер. Канча достор, менде дагы бир нерсени айтып коюш керек болуп калды да. Кийин ойлонуп калдым. Достор, мына ойын жанагы 5 гол тең эмес дейт. Арабызда действительно баягындай спортсмендер бар, спортсмендер бар. Анан достор, бардык нерсени тынч өткөрөйлү. Мына ар бир айыл өкмөт өзүбүздүн досторду кояй дейли. Ар арабыздан баягындай фондамдар чыгып кетиши мүмкүн. Ошолорду кичине өзүбүз кармап, өзүбүздүн жакшы нерсебизди көрсөтүп, эртең биз дагы бирөөгө эстафета кылып өткөрүп бере тургандай деңгээлге жетип, ошону улантып кетейли да. Анан 92 маймыл деселер бир жолу маймыл болуп кетип калбайлы достор, а? Буягын жакшына бирок кетебиз, тарактын башына чыгып кете беребиз маймылдарчы. Буягынан жакшы кооз өткөрөйлү достор. Assalamu alaikum. Dostlar, kandайсыңар? Жакшы келип алдыңарбы? Азыр оюндун шарты боюнча бардыгы судьяга барбай, судьянын айтканы боюнча чечебиз. Судьяга барма жок, только капитан команда гана чечет. Судья айткан менен талашмай жок. Кимге? Саш, кел. Assalamu alaikum достор. Куш келипсиңер. Мына уюштуруучу комитет колдон келишинче уюштуруп атабыз, Кудай кааласа. Анан мындай кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Мен эмне айткым келет, жигиттер? Кудайга шүгүр, арабызда мыкты досторубуз бар экен. Ошолордун мындайча айтканда колдоосу менен көп нерсеге жетишип, ушунча жаман чогулуп атабыз. Ошон үчүн ар биринин атын атабайлы, ошолорго бир ыраазычылык кылдырып, жакшы кол чабып коелу. Биздин спонсорлорго. Ошоло, достор, аябай кубанып турам мен дагы. Ыраазымын келген балдарга. Келбегендер дагы тура түшүнөбүз, эми шартына байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Эң мындайча айтканда максатыбыз жакшы достошуп, биримдикте болуп, мындан ары жакшы бири-бирибизди таанып, билип дегендер кылып туруп, анан мына оюндарыбызды ызы-чусу жок сонун кылып өткөрө алайлы, да? Достор, анда эмесе оюнду башлай берели. Футбол эме аркан тартышты бул жака, кол күрөшүн ар жака кылган. Жігіттер, азыр көпчүлүк өтөткөн жигиттердин сунушу боюнча биз азыр бүгүн ар кимибиз ар тараптан келдик. Бүгүн Кудайга шүгүр Кыргызстанда ушул 92-лердин атынан баш көтөрүп чыккан жигиттер аз эмес. Андыктан жигиттердин сунушу боюнча Аскарга да сөз берилди. Assalamu alaikum. Dostlar, kandайсыңар? Tinchinglarбы? Бул жерде ака деген нерсе жок. Бардыгыбыз дос экенбиз, бардыгыбыз тең экенбиз, а? Эми элебиз мен кубанып турам. Өзүм 92-нчи болуп, алар районунда ушундай эрктүү, кубаттуу жигиттер менен дос болгонгочо бардыгыңардын келгениңерге рахмат. Өз негизи мен машина жөнүндө сүйлөсөм уялбай сүйлөйм, бирок ушунча силердин алдыңарда чындап толкунданып атам. Эң баалуу недейбиз достор, бардыңарга рахмат, чоң рахмат. Буюрса оюнду көрөлү, аңдалып. Эми бул оюнда көп нерсе болуп кетиши мүмкүн, бирок бири-бирибизди көтөрүп, бири-бирибизди улугуп,
мына достор айтмакчы, бизден кийин бала чакабыз жана бизден кийинки балдарга үлгү боло турган деңгээлде өткөрүп беришибиз керек. Мен ойлойм, бул Кыргызстан боюнча 92-лердин эң алдыңкысы болуп, бул Алай району болуп атат да. Ошого биз өзгөчө толкунданышыбыз керек. Анткени буга себепкер балдар бар. Бир эле мен эмес жигиттер. Бул жерде мына ырыс, күлчөлүк балдар жана башка достордун баардыгынын салымы бар. Ошолордун идеясы менен биз ушул нерсеге келдик да. Так что мындан кийинки биздин максатыбыз республиканский деңгээлге чыгып, бүткүл Кыргызстандагы 92-лер менен биргеликте дагы бир чоң Кыргызстандын бир областында өткөрүү максатта. Так что баардыгыңарга ийгилик достор, бүгүнкү оюнду сонун өткөрөлү. Андан кийинки айта кетчү нерсе, эртең жылкы сойлап кел, балдар бүт баардыгын уюштурган. Ошол жакка өткүлө, андан кийин уже ресторан болот. Кыскасы биз үчүн иншалла эртең бүрсүгүн аркы күнү той. Катын бала чаканы унутуп эле ошо бири-бирибиздин үйүбүздө эле жатайлы, жигиттер, а? Болду, ассаламу алейкум. Чемпионатта оюнду баштаганда киришели. Ар бир айыл өкмөттүн жорабашыбыз деп дайындалган жигиттер бир ката балдар жеп койгончу. Канча айыл өкмөт келди билип алгын да. Ар бир айыл өкмөттөн бирден көрүнбөйт. Bir katar aldığa çıkıp koysanızlar. Bir aylık bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 aylık bu etkenlik biz. Jigitler belgili ötkende жалпы ушул Кыргызстандан 92-лердин атынан биринчилерден болуп алай баштап атканына дагы сүйүнсөк болот. Кол чапырыбыздан байрам баштайбыз. Оюнубуз боюнча ойноо баштайбыз. Арқан тартыш боюнча сол канатка мына ушул 14 жигит келип уюштуруу тобуна келип жолугуп оюндун тартиби боюнча маалымат алыңыздар дагы оюнду баштайбыз. Assalamu alaikum. Har bir komandalarda birde dökül gelip zaafka verip koysanızlar futbol voleybolda. Grupaga bölüp koysanızlar aynen. Oyun бүткөн. Gölden Azizcan ulandık oluz. Daş. Arkan taş koy. Arkadaş. Şahar kata. Aralarına jolugуп Gülçö'den kaç? 3 komanda geldi. Gülçö. Komandanızlar güçlü olsa ошол жагын тандаңыздар. Voleybol менен futbol saatı bir mezgilde başlап, Олимпге чейин азырбыз. Достор, мынал жерде оюндун тартуу эми оюнду мынал жерде 1, 2, 3 өкүңөр ам бири-бириңерге бет келип калышыңар мүмкүн. Бу жерде күчтүүсү жеңет достор. Биринчи группта эмес да бирок. Биринчи группта эмес. Кийинкисинде. Азыр жазып койдум сени баягы. 4, 5 менен 6, 7 менен 8, 9 менен 10 беттештиребиз. To'g'ri jigitlar, aylanmada жүргөн жигиттердин барлыгын көрүккө чакырабыз. Мүмкүн болсо катышпасак дагы голдон кубаттап ушул досторго тең күчтөр. Жигиттер, баары түшүрүп коелу. Бизден эки группта бир айлык көктө эки өкүл бири-бирине түшпөсүңөр. Өлүп кеткенден кийин айыл көктөн экиден болот. Жок, бирден жазылды да азыр. Birden alın abi. 5. Miki gele Miki. Hazır katışçılardan başka, Suriye'den başkalar. Bir, ayak bir. Zerevken alıp olgan sonradan giymişler var. Bir Gülçö. Zerevken alıp cazalama. Eki kim eki? Kim çıktı burada? Çıkarttı. Şu. Eki burada 3. Oldu? 3 kayak 3. Aldın mı? 4. Canalay. 5 Sarıtaş. 5 Sarıtaş. 6. 6. Çıldız. Bakız çıldız. Kusuğa salıp koğa çettin. Çetti. Ne oldu mu? Sen lan gördün ha? Değil. Az ha kokusanan bağında ağılı bana.
Kuvalam dep. 8. 8. Men qancha görüşelim. Tuğan jerin toprağa. 9. Şap kötü desem jaman suyundan bu. Ömür boyu unutmadım. Oldu dostum. Düşpedi aldım mı? 10. Ya 10 deme 10. Aytdı bu жақта. Onu жазылды. Buna tak. Birinci oyun Gülçö Bülölü Betteşet. Екіден жазылған досым азыр биринчи бирден. Ondan keyin Bülölü Betteşet. Ököңөр жазылған саған. Ököңөр кыскасы мына өкөнө чыгасың. Жеңгенин өтө бересиң. Деле ушуну окуп Her aylık öte çekilen üçten alıvarsın abi. Öyle ciddi var. Sen bir önüne Sen baysa Yok dostum hazır aylık mı Betteşet. Gel. Bülöl'ün palvanı. Mikrofon qalay? Gülçö'nün palvanı. Mikrofon veresinde şu an. Gülçö Bülölü. Yemi erkekçe oyun болады, yemi çımırpası. Nerede? Ne tüzüyorum dostum, ne tüzüyorum? Dur. Nerede? Bir eksik etti. Gülçö ikinci molası. Geçelim kaldı le dost. Oldu az kaldı Bülöl'ün ikincisi, Gülçö'nün ikincisi. Gülçö Bülölü ikinci valla. Hazır kalma. Gidiyor taptıra. Bunday. Yine küçük et. Futbol boyunca daha sık kaçıp mısınız arkadaşlar? Futbol boyunca. Kırpış'tan Leyla Yokmut'u, Kızılburç'tan Leyla Yokmut'u çekmişler. İkincisi. Gitti. Nerede? Bir eksik. Boru birinci boş. Boş koyun o boru. Bokta ne düz dövüyor. Nerede? Bir eksik. Ye! Orunun ikincisi. Orun Sardaş ikinci okulda bölümü. Korun Cengiz Koçlar Karvankul Kızılburçlar Coşulu Coşulu
Kavlankul Joşolu. Yok, budalik. Oy, nima meni? Budalik bo'laylik. Budalik kerak. Kavlankul Joşolu. Şey düşkөн çekçiyettim, ne kılayla? Budalik, koңurdugu. Koңurdugu budalik. Koңurdugu budalik. Kızıl burçta budalik, ko'k burçta koңurdugu. Yürek, gel! Hayda! Bilgiler. Koңurdugu budalik. İki şekil öğrenmişsin. Koңurdugu budalik. Berkin te oldu. Nereden? Yek tüketti. Koңurdugu budalik. Жеңүүчүлөр азыркы биринчи айламада жеңгендерге жеңип болот. Азыр кимде дос? Рамазан. Жеңгендер келебиз. Жеңгендер жеңип болот дагы ошол жерде айлык менен айлык чыкпашы мүмкүн жигиттер. Бир айлык өттөн эки чыкпашы мүмкүн. 8 11 bir uy girişmeyi tuttu. 11 kere aslanı uy girişme. Kim tutuyor? Çok da. Çok slovat ne olan? 20 bu. 1, 2. Katardan ne gitti? 1, 2, 3, 4 oldu da. 1, 2, 3 kere 4 gibi de. Bak cengenler de bitti. Elime süre kondos. Nakçası. Hazırkı birinci aylamada cengenderdi. Jerefinde kılaydı bakalım jigitler. Cengenderin 11 oldu. Sebebi bir aylık öttüm 3 oka çıkan için 11 bana oldu. 11'inci Babel gimde çıkan olsa avtomatik durdu. Bir gim. Kalan jigitler gimde çıkarsa. Bir bayağı şaka. Jerefinde bitkondan iyi kalan. Ada ne? Kaç adam var? Hayır bila. Bir tane daldı. Miki kana miki. Bu niye de bırak alıp git. Bırak alıp git. Kızılburç'ta Kumleri Altınış Kırkburç'ta Mordaş Kuşu Kuşu tepkiyle aldı. Kuşu Mordaş Kuşu kuşu 3-4 gibi. Müftülü korumaylık müftü Bektursun.
bölümden Bektursun. Şaşırmayız. Turturağız. Nereden? Direkt çıkart. İki ulan. İki ulan. Kırpışta. Oğlan duyuyorsunuz. Kızılburç'tan Miki. Miki Cengiz'e Arıspet'te bir yol gitti. Ketti. Muhtar Bekmamat. Sudyalar buna öközgö жүктü olgan ya kasmalı oldu. Kaça veriyorsun? Muhtar Korul Bekmamat Gülçe. Muhtar Korul'dan Bekmamat Gülçe'nin. Nereden abi? Direkt ketti. 2, 3 bilen 4, 5 bilen 6. Üçü finalda kalan. Üçü finalda kalan da. Bunda üçü finalda kalan gösterdiler da benim. Kimse kazanmıyor. Yemeği jengeni, utat jengeni. Altıdan orun var da turun. Var ekan da. 3 ile orun bolup kalatkan onda ya. Yok. 1, 2, 3 4. Ağzı içimden. Buga neme jok az. Az altılar güreştirirsiniz. Uşodan giyim. Üçü finalda kalan. Uşolar baba. Berkide daha talaşat ha. Kalgan 6 3'e. Qancha o'rin bo'ldi o'zi? 3 o'rin bo'lsa o'sha 3 qoladi ekan. O 3 o'rin ekan. Qo'l 3 chanadila chek tashlab qo'yasiz yo'l bo'lsa. O'sha 4 O'yinni tezroq finalda turadi. Ova. Anton'un 3 oyundan o'tib algan 3 birinchi 2 o'yinda hayrat aytmoqchi. Finalda klub bilan ketadi. 2 jengga finalga o'tib, 2 jengga o'tib 3 o'yinga qoladi. Alıp sandarlar aytib beradi. Girdi kim aldı? Bir almam var desin. 2. 2. 1 6 kim? 1 Murdaş ki. 1 Murdaş. 4 2 1 Murdaş. Altın aytsa ne? Kuşu. 2. Altına gitti. Bektirsin. 3 Bektirsin. Bir geledi koç. 4. Ha, 4. Kuşu. Nordaş'tan koşu ödülüyorsunuz.
Muhtar Bektursun ya, spor dedi. Kızıl Burç'ta Bektursun. Omurda davay! Üç kuruluşları var. Dostluğun oyunu olduğu için kulüp programı ayarlanıyoruz için kulüp programı ayarlanıyoruz için Peşine Cüşet'in makul olursa bak bir peşine bir final yani. Cüşet'in makul olursa Ocak'tan anca öldürüşlük geldi. Cüşet'in finala çıktı. 3-7'den maşama makul çıktı. Oğlum arkadan varlaştırıyor. Camaatga bir oşan salып koyuyoruz. Razımı kulağın ne? Çoğup ketteyi. Dostum, güreştirmey turup birge çıkıp ketkenге. O olboyt dostum ben koya finalga güreştirişiz. Bir Şu dostum hazır bir öt üçü kaldı da bunu yok. Ben daha betleşet. Ben biri anlamaz. Dostlar, üçü katar yazdım. Biri mesela bir mene üç güreştirmek iki avtomatik finalga çıkar. Ondan keyin finalda Oşan men, oşonda olur. Oşonda aylandırıp koyarım. Oşonda olsun. Bir menen 3 güreşet. Bir menen yeni menen jengeni güreşet. Yok, bir güreşet. Yok. Bunday cidden. Biri soğuk finalga çıkar. finalda ökönün jengeni çıkar. Bir menen 3 güreşet. Avtomatik nartı çıkar. Finalda olsun. Peşinde. Finalga çıkar 1-2. Oo. Жеңилгенменен мунага чыгат. Biz aytkanlar ne sen? Oşonda sigara seviyorsun. Oşonda ayttasın. Yok, onda emес. Finalga avtomatik çıkar. Biz ayttık. Biz birdi çıkarıp koyduk bize finalda. Birinci nomer kim alsa oşon finalda. Bir dalga finalda, bir dalga final. Finalda ana birinci çekiş çıkmaz. Bir dalga finalda. Biri 3 dalga finalda çıkıp tuttu. Bir menen 2 güreşet. Yok, naburut. Жеңилгенменен күтүп турган бир güreşet. 2 menen 3 güreşet. 2 menen 3 кайра güreşet. Жеңилгенменен жеңге түшүп калышат. Oldu. Сен наразылык болгон болчу. Yazmayın. Ошол. Мына үчөө разы болсо андай болгондо ошондой болчу. Yok on bitti. Erkekse güreşmiş. Oyun ne bu? Bekleyin cana ayırdı o aile koydu. O çalışlar. Nadir oturdu. Nadir oturdu. Armanda kalmayın. Ayta, karamayınlar. Nerede? Yekşef.
Uşaklar sattın programısı. Korkusunda paylaştı. Bir ek ket. Ramazan Korkuştan kuşu Cengeli birinci sorun. Cengeli iki sorunlar var. Leyla yıkmadı. Koşu da geliyorsunuz. Kızılışta Ramazan bölümdesiniz. Koyduğu yıkmadıktan. Koyduğu sorumun final yıkmadıktaşı. Aynen yem açın. Direkt şirket.
Ortalık yengil kuralları birinci çıkan 5 balagana katışkı var. Canı kuş girgizmey yok çıktı. Eğerde canı kuş sırttan koşulsa avtomatik turda jengilip çıktı. Avtomatik turda jengilip. Oşoltuk ortalıkta biraz açık olan jengitler bir yüzünden turatışı bile bu dostlukla yok. Hatta var 1 metreye bana çıktırıyor. 1 metreye zırhla çıktı. Araqdan beni koyarız. Arkadan beni... Çalışıyor. Yetişken. Sırtlat olan jengitlerden al, girgen ballar qarara çatırırlar. Eğer canı kuş girgen bolsa ayıp durarız. Gülçe Ekim'e Sartaş girgile. Budarlık karı. Eğer be. Orada ekle, boyla ekle işte böyle. Şimdi. Ortalık yeni nasıl görüyor? İşte ortalık ne?
Mütülük. Kiyikisi. Gülçe Erkin. Sarbaş. Alay ayda. Alay değil. Alay var. İki komanda teşkil İki komandalar Sarımoğlu Kavlankol Sarımoğlu İkinci orunga dağıtılған Bülölü Gülçe 1. Budalıktan Coşal'dan salam. Coşal'dan Budalık'a salam. Ben oğul. Ne kaptık dedin ama. Şimdi Polar başlıyoruz. Polar açıyoruz. İyi koyunga dağıtırmışlar. Asker. Hep tutuyorsun zaten. Jeşilere bir pay. Linya boşalt veriyoruz yükler. İki bir şey tetsek straf bu. Linya'nı boşaltağız yigitler keyingi oyunga Bülölü Gülçe 1 dayar turabız. Birinci oyunda Udalık Aylıq Botu, Joşol Aylıq Botu.
İmam. Sen parmağı adamlara çıkıyor ne? Var mı o şimdi? Yapacak birden. Büyülme. Kızar kaldı. İkinci kanalda bölümünü Gülçemir'de yaptırılan Anlaşmamız iki çıtayım. Zekir! Arkadan bir yer! Arkadan söz! Zike şaşma! Zike şaşma! İlk oyunda Lenin Koru Ertuğrul. Lenin benim Koru. Bir de kasa. Bir de kasa. Hadi. Kaç çekiyor bak bu. Alasın tamam Ayda. Tamam hadi bir. Gel pasını. Pas ver gayra. Polat'e. Kaç ya? Oyun bölümünü Gülçe. Ya kaç oynar sen?
Abdülaziz pas ver aldaşma alda. Keyingi oyunda Lenin Qorul turlar. Bilal pas verin. Beka arka. Beka. Ya Beka. Ver pas kaynağı önü. Polat'tan. Komentar yürü. Geleyince beni tutayım. Güç kalkıyor öyle abi. Alo sana bak. Al. Arka tarttı. Ali ben. Şaşma ya. Ya çık Allah sen. Girizi. Voleybol o. Voleybolun biraz olumluyuz. Kara. Suyda var ya. Ver pas. Ya bu. Ver abi. Şöyle ver. Ver yeme. Şaşma. Artana geliş. Ya kaç. Bak o kaç. Tamam. Sen Timol tosuk olak dedi. Şaşmayla pas ver. Ya Ali ben bolsa. Şaşma Ali kara. Çekege. Bela şaşma. Zamaka. Çuka. Abu. Gir. Kaygan. Hayda. Ya. Ne çıksın verin. Çeksen bana bir soyuş. Ya Hürriyet çok pas verin. Ya şaşmayla oynuyor. Bakın. Ya Albek. Ali. Ya Ali. Samim galiba. Oyna. Ya bucak oyna orada. Ali davay hazır. Oyun ver lan. Nak böyle torken lan. Tayımın. Ya Hürriyet çıkap boy. Gel. Kötün gel ana. Uran gir. Ulan gir. Ya zaten bizde bak. Ali'nin oradan Uran girdi. Ha oldu. Ya Uran. Kötüm desen ben. Boş götür. Şaşmadı. Aldı. Ya. Şaşmasın. Ya ömür şey canım. Ya başım kötü oynatsın. Ya katalaklar oynuyorlar. Sizdes oldunlar be. Formana maktağı değil. Girse. Sen gire. Baş kötü. Gel Hırız. Ama sen Hırız. Çık. Bak 5. Çık. Olmaz. Aslen sen gel. Aldı ha. Kara oyna. Hırız çık. Hayır. Tamam, bu kadar gitme. Kaç! Kaçtan ya Muka kaçtan? Ya Muka kaçtan mı? Niye bu oyunu orada? Ne oluyor? Muka. Gülçedir. Ya Muka. Kaçsan ya.
Ne oyunu ortası var he? Çok olasın. Gel altın hadi. Aldığa çıksana ya. Ya bayağı dostum Londra'da bir değil mi Londra'da? O içi. Ya Karar sağlık. Karış, karış. Kaç. Bir an kadar kaç. Get takı söyleyeceğim. Sizler bu oynuyorsunuz. Çok durun. Aman var. Korkuttuğunuz yigitler, Halay Hükümeti, Gülçe Yengi komandası. Delikanlı. Bakma öyle istemiyoruz lan. İyi oynadık koyu. Yok Maksuada da canavarda. Öyle böyle bir şey. Kırım ha. Gözüm. Şu daha iyi. Soku'nun altına Gülçe Yengi komandası. Sen uğraş oktun kaç? Top şaşma geç. Bir milisekund. Hadi o zaman. Birden. Tamam abi o. Gidiyor gene. Şu sıra. Star oynar. Ulan al. Ciğenim. Bunlar o zaman çok şey ya. Tamam böyle değil.
Жақсы. Olmaz. Dostum 70 lira oynuyor. Açık. Nasıl? Alın şu. Nikolay Naçı'ya dostum. Vakit jigitlar, birinchi taym ayaqtada. Almashamiz birinchi taym. Gulchegi komandasi Berupay Soko, Nöli Sevimde, Perdeli Sevimde, aldıdan Gulchegi komandasi. Oyunda. Kolay деген soru çıktı, bunu sizden anlamadınızlar. Keyingi oyunda sotlarga düştü, formaları giyip tayyor turibsizlar. Stop terleyecek. Gel bir tane. Bir daha. Tamam Allah. Bir taraf. Bir taraf. Ой,
Oyundan da solga. Hasbe. Gel. Kolay kaynıyor normal. Ya Marat'a tepsiyle tutmayacak. Şaşma. Marat'a. Hayda! Yaklaşık gel. Uç! Kettin! Var ya çarşı! Tamam, Volkswagen'lerde 3 numara olduysa onun üzerinde. Bas! Hayır. Bize.
Ya Andras var ya önünde gel. Vay be. Ana içkim. Enes. Gel. Sen. Git. Haydi. Kim oynuyorsan halime gel. Gel. Bir tane hale gel. Saygıda al. Murat var. Çek. Bu taraf.